प्रैक्टिस करना। Uba Shakler Wajri ubadi Menteri Ketenat Sports but Youth Affairs hakasni ublay ula pentip bayaka jingpa jingmut syaka Sarkar India ban penlong yaka Lympung National Games haus nem ahjar arpunyo ladap banyo jingbet. Uba Shakler ula ong badangshan ula yakendu ya Menteri Sarkar Pedeng ubadi pet yaka Ketenat Sports Mansuk Mandavia hanong ba New Delhi. Bat na kani ka jingyo kendu jongki ka senjuk Indian Olympic Association lani ka IOA kala menjur bat Sarkar India ban penlong ya ka Lympung National Games ka balai pukandai hajala Meghalaya. Hakajo kapor ula penpau ya ka jingai jingkublai kerpang ya kitu baro ki belawan rakna bat buram ya ka jala Meghalaya da ka bayok khurtakma ha ka Lympung National Games hajala Uttarakhand. Jong usnam arja arpusau na kalian ka jonga malayo ya ka banyak kendu ya Union Minister jongka Government of India beri penpet ya ka transports ha ka banyak kalian ka jongi kum ka jela ha ka jingi lam jong menteri rangba malayo ya ka bangin ai ka city na ka mentaban host ya ka National Games hangya po ka jela ka jongi ban ngadap da ka jengkeman ka crowd ban gisni ba menta ka sngi malayo ya ka confirmation na kalian jongka IOA berkumjuru na kalian juga central government hak bakila pediang ia ka jingkerpat kejungi bangin host ya ke National Games sikumta ngangit scam baganika khubor kalong ka khubor ka bakamendo pang na kabenta ki khun samla ki ba ya ke sports akan kejela kejungi